Od kad sam ja počela plesati sa nekih 7 godina, meni je sasvim normalno osjećati neku vrstu boli svaki dan. Tako da kada je riječ o zlostavljanju, maltretiranju, mi je uvijek lako prepoznati šta je zlostavljanje. Obožavaju vas, pa vas mrze. Što je obožavanje veće, to je mržnja žešća. Tu računicu možete se pouzdati kao u fizikalni zakon. Naravno, postoje trenuci kad je to obožavanje toliko intenzivno, toliko vas cijelo prožme da vam otupi svijest o smrtnosti. Vi ste iznimka. Vi ste nešto poput božanstva. Za žene je svijet tako postavljen da od malena moraju naučiti biti realni. Muškarci to ne moraju nužno. Pitao si me koja sam životinja kad plešem. Živimo u zanimljivim vremenima i izgleda da iznova moramo naučiti mnogo toga. I ponovno ona stara maksima, osobno je političko. Čini mi se da se o tome radi naša predstava.